Čak sam čuo priču, koliko je to istinita, da je jedan inženjer donio iz Rusije pup. Pup, znate, ovaj pup, da ga je stavio pod jezik i prenio ga u Neretvu. Na teh grobovih, kot vidite, so proporcionalno prilagojena velikost aranžmaja z ostalim grobom. V podstavek bom naložil mah, nato pa še ta kupčkasti mah, ki je, kar se barve in pa seveda strukture tiče, zelo lep dekorativni material. Tako zelena in bogata je oktobra videti dolina Neretve, široki izliv reke v morje, delno obdan s kamnitim Dinarskim gorovjem. Na tem skrajno južnem delu Hrvaške se je Neretva nekoč razdelila v 12 rečnih rokavov, zdaj so 4. Med njimi so kanali, ki ločujejo plantaže oljk, sadja in zelenjave. Prebivalci doline, ki se proti vzhodu nadaljuje z jezerom Kuti, so se nekoč ukvarjali z lovom in ribolovom. Gojili so zelenjavo, tobak, vinsko trto in smokve. Slednje, sveže ali posušene, vam še danes ponudijo za dobrodošlico. Dodajo še požirek mandarinovca, žganja iz mandarin, po katerih je dolina danes najbolj znana. Mandarine su se počele gojiti kad se ispitalo tlo. Onda je ta mandarina donešena, ona je inače porijeklom Japana, iz Japana. Pa mi neke sorte čak i danas još zovemo da su ruske, ali ne, to nisu ruske mandarine, to su mandarine iz Japana, ali su došle preko Rusije. U ona vremena nije tako bilo lako ni dovesti te sadnice ovdje. Čak sam čuo priču, koliko je to istinita, da je jedan inženjer donio iz Rusije pup. Pup, znate, ovaj pup, da ga je stavio pod jezik i prenio ga u Neretvu. I od toga pupa se razmnožila današnja dolina Neretve, odnosno neretvansko žuto zlato, to je bogatstvo. Melioracija se počela 1954. godine. Najprije je počeo dio ovdje kod Metkovića Koševo, pa je počeo ovaj dio ovdje gdje smo sada Vrbovce, pa je počelo Ušće od Opuzena prema moru, pa sa desne strane Široke Luke i tako dalje. Dakle, to je sve postepeno, malo pomalo išlo i tako dalje. A prije melioracije kako su ljudi napravili dobru zemlju? Prije melioracije su ljudi jedino lopatom vadili zemlju iz vode, podizali je jednu na drugu, slagali, to bi bilo po 50 ljudi, 100, Bog zna i koliko. I onda bi on bio uznojan, mokar, a radio bi, to bi jendečio, jer nije to bilo stajana, jer ako stane prodrijeće voda i onda je gotov. I tako bi dobivao površinu zemlje. Mandarina, Citrus reticulata, je poleg citrone in pomela izvirna vrsta rodu Citrus. Sadeži tega v povprečju okrog 2,5 metra visokega drevesa so ime dobili po kitajskih veljakih, mandarinih. Na odraslem drevesu to zori od 400 do 600 plodov. Pa ove su vam mandarine stare negdje oko 30 godina. 25-30, već se neke suši, možda ćete primijetiti ovdje trsove koje treba već zamijeniti i ona ne može više od 35 do 40 godina, valja je zamijeniti sa drugom mandarinom. Ovo je mandarina koja je sorta koja žive baš toliko vremena, a imamo još jednu noviju sortu, ona zrije prije ove sorte, ona vam se zove Zorana ili Zorica. A ona vam je u Neretvi dobivena putem kalemenja. To je jedna žena, bila je ime Zora i zovemo ti mi mandarinu po njezinu imenu. I ona je dobila sortu putem kalemenja raniju da zrije od ovih sorta, već ima 15 dana da je ta sorta sazrela. A koja sorta je ovdje? Gdje smo sad? Mi je zovemo ruski Kovana vas. Kovana vas, to kažemo ruska mandarina jer je donešena iz Rusije. Pa imamo klementine, pa imamo sve koje beru u 12. mjesecu i tako dalje. Dakle, to je sve sorta za sortom. Jel? A kad znate da je mandarina zrijela? Evo, to vam je znak kad je mandarina zrela. Kad je ona dobila boju žutog zlata, kad je malo ovako zelenkasta, ona vam je sad zrela, ona je dobila svoj prirodni šećer i ona vam je sad slatka i ne treba je čekati da ona dalje žuti. Ako ona žuti, ona je prezrela i previše je slatka. Sad je najbolja ona ovako malo zelenkasta za branje. Ona vam se jednostavno mora trzati sa rukom. Ovako, vidite, dakle uzmete tu mandarinu i samo je, evo, ovako okrenete, ne to, ne, ta nije dobro, ali a nožicima trebalo bi. Evo, to je to, ova mi se zagulila.
Ova se zagula i treba je upotrijebiti čim prije. I škarama se mora otkinuti ovdje. Sa tim škarama toliko i nije dobro. Zašto? Ovdje vam ostaje petiljka i ta petiljka ako stavijete u vrećicu bode jedna drugu tako da ona brzo sagnije. Kroz godinu treba očistiti suhe grančice, dakle treba je podmlađivati. Da bi se ona podmlađivala treba skinuti te suhe grančice i onda će ona davati mlade grančice i onda će ta mlada grana davati plod. A što se tiče tretiranja, prskanja, zaštite i tako dalje, dobro je nju prskati u 5. mjesecu kad je cvijet, odnosno se otrijebi i kad bude plod kao glava šibice, tada je treba poprskati. Jer šta se dogodi? Ako tad nije poprskana, onda je ubode moljac i ona dobiva jednu crnu fleku i ta crna fleka se širi i ona jednostavno ne dozvije, ona opadne. Ona opadne, dakle taj plod ne more doći do berbe jer on će opasti taj plod. I poslije berbe zaštititi je opet sa modrom galicom radi infekcije. Prve mandarine potrgajo konec septembra. Jozo pravi, da so ob obiranju na delovnem obisku vsi sorodniki. Nekaj sadežev naberejo turisti, ki med drevesi polnimi zlatih plodov obiranje ni težko opravilo. Ujeli smo popotniške obiralce agencije Sonček. Vi ste že tretjič tukaj. Tretjič, ja. Kakšen je občutek, ko sami nabirate mandarine? Lepo, dobro. Prvič sem bil pred 3 leti, lansko leto pa letos. Lansko leto so bile najbolj sladke. Ove godine malo kisele, niso baš najlepše sladko. Ja, mi smo iz Domžal. Ste tudi vi prvič, drugič tukaj? Mi smo pa prvič. Kako se vama zdi? Je v redu, je. Ste pričakovala takšen nasad, toliko mandarin na kupu? Ne, sploh tule mislim, da bi bilo tako velik kompleks, ko je tu. To nismo pričakovali. Recimo, to smo se z avtobusom gor peljali, pa to je. In koliko ste jih nabrali? Ja, 2 vreči. Ste prvič tukaj? Ja, prvič. Zakaj ste se odločili, da prijete nabirati mandarine? Ker je soseda bila lan in mi je pravila skozi, kak je fajn in me je privleklo. In kako se vam danes zdi, ko ste tukaj? Ja. Kaj vam je všeč? Vse. Nasad, ljudje, okolica, vse mi je všeč. Kljub temu, da je kameja, mi je všeč. Pa sicer imate radi mandarine? Ja. Obožujem vse sadje, ne samo mandarine. Mandarine pa izredno. Mandarine najpogosteje pojemo sveže. Jeseni in pozimi so nepogrešljiv sadež. V dolini Neretve iz njih pripravljajo marmelado. Mandarino olupijo, sadeža pa ne ločijo po krhlih, temveč ga narežejo na kolobarje. Dodajo sladkor in kuhajo marmelado vsaj 3 ure, sicer ostane redka. Na nekaterih stojnicah, ki jih v dolini Neretve jeseni postavijo kar ob cesti, lahko kupite tudi mandarinov med. To pčelar pravi. Kad cvjeta mandarina, onda se košnice stavu među mandarine i onda potom mu se med zove. Razumijete, kad ono cvjeti i tuva nema nikakve kemije niti ničega, jer to je kad je u cvatu mandarine. Mogu da probam? Može. Mandarine nisu dobro rodile zato što je i na nekim mjestima gdje je rodilo, tu je bilo tuče, znate. Na nekim mjestima to je rijetko da nije bilo tuče. Kad su cvale mandarine, onda je padala kiša i kad je bilo koja voćka, kad je u cvatu, onda to slabo rodi. Bilo koja kad cvjeta. Za kilogram mandarin boste v dolini Neretve letos odšteli 5 ali 6 kun, oziroma 66 ali 80 centov. Za manjši lonček medu smo plačali 4 evre. Evro več stane večji lonček domače marmelade. V tem času se stojnice šibijo pod težo mandarin, fig, granatnih jabolk in oljčnega olja. Granatnemu jabolku domačini rečejo šipak, njegova samonikla drevesa pa najdemo po vsem težko prehodnem kamnitem pobočju, ki obdaja dolino. Vonj mandarin pa se tot meša z vonjem divjega timijana, rastline Sredozemlja. Če iz njega pripravimo čaj, ublažimo prehlad, kašelj in bolečine v grlu.
Vermikultura je kompostiranje z deževniki. Pri nas se s tem ukvarja podjetje Biobrazda. Enoletno naročnino na revijo Biobrazda in vrečo vermikomposta prejmeta Mira Makoter iz Ljutomera in Daniela Elbert iz Jurovskega Dola. Novo nagradno vprašanje je povezano z orehi, ki smo jih oddaji pobirali v začetku meseca. Zanima nas. Kako se reče navadnemu orehu po latinsko? Nagrada bo posebni pripomoček, s katerim boste nekoliko lažje pobirali orehe. To je ročni pobiralec za orehe. No, gledalci pa lahko latinsko ime oreha izvejo tudi na spletni strani. www.oreh.si. Tako, pa veliko sreče. V večini vrtnarij profesionalne vrtnarske družbe so v teh dneh postavili vzorčne grobove, ki so jih zasadili z rastlinami, nanje postavili aranžmaje in sveče v enakih ali kontrastnih odtenkih. Tako so storili tudi v vrtnarstvu Gašperlin. Grobove so uredili, poleg postavili še aranžma v vijoličastem. Če ga postavimo na zasaditev v hladnih ali toplih barvnih tonih, bo grob videti drugače. Če tukaj pogledamo z tem aranžmajem, kjer so potem v košarici nageljni, bi ta moder aranžma precej težek kontrast bi bil. Nekako ne bi poživil tega groba, ampak ga bi mogoče ponovno preveč umiril. Ni ravno prava kombinacija, ampak pripravili smo jo prav namenoma, da ljudje začutijo, kako pomembno je pravzaprav na grobovih doseči neko barvno harmonijo. Ker konec koncev grobovi so mini vrtički zadnjega počitka, kjer si želimo umirjenost. Slovenci imamo radi kontrastne barvne kombinacije, tako da zakaj pa ne, so dovoljene, ampak vsakemu, ki ureja grob, je prepuščena ta ideja, kaj ustvariti. Vedno je urejen grob odraz naše osebnosti. Mi vplivamo na to, kako jo bomo. Včasih je med Slovenci težava v tem, da se težko dogovorimo, vsi bratje, sestre in še ostalo sorodstvo, kaj na grob posaditi. Zato predlagam, če je le možno, da vsako leto nekoga v družini zadolžijo, da potem pride do te ubrane celote, da ne prinese vsak nekaj drugega na grob in potem je tam res ena bogata zbirka, ki pa najpogosteje ni tako slogovno usklajena, kot imamo tukaj primere. Pa morda še nekaj o cvetlicah, ki smo jih uporabili tudi v aranžmajih in pa v zasaditvah. Dan današnje čase imamo na voljo prav vse. Kot tukaj recimo vidite nageljčke, ki seveda niso tradicionalni rdeči, ampak zelo ujimajoča vijolična barva, ki se poda potem vsem ostalim rastlinam na grobu. Kot tudi tukaj recimo orhideje v kombinaciji z vrtnicami, veliko tudi suhih, zelenih materialov, vse to so različne možnosti. Ne gre več za neke velike, obsežne, zlasti na teh grobovih, kot vidite, so proporcionalno prilagojena velikost aranžmaja z ostalim grobom. Če imamo neko veliko grobnico, seveda mora biti aranžma temu primeren. Cvetje je izjemno lepo, lepo se poda ob tem prazniku, sveže cvetje imamo v mislih in še vedno mnogi prisegajo na sveže cvetje, ki ga v zadnjih dnevih pred praznikom prinesemo na grob. Sveže cvetje ima največjo sporočilno vrednost ravno v tem, da je njegova življenjska doba minljiva, tako kot so minljiva naša življenja. Spomladi naredimo brezovo metlo, poleti na teraso postavljamo lonce s trajnicami. Jeseni za zastirko naberemo in zmeljemo odpadlo lubje, pozimi sestavimo ptičjo krmilnico in praznični venček. 25 vrtnih izdelkov, nasadov in drugih uporabnih nasvetov v priročniku oddaje Na vrtu. Naredimo, uredimo. Naročila pri založbi Pivec ali v uredništvu oddaje.
So še zadnji lepi dnevi jeseni, tik pred 1. novembrom, zato sem se tokrat odločil pripraviti iz doma nabranih materialov aranžma, ki je lahko primeren tako za nagrob, kot seveda tudi kot dekoracija na mizi. V tem primeru bom uporabil polžje hišice, vrtnice, drobna jabolka, hortenzije, mah, šibje, vrbe, žalujke in pa seveda podstavek, ki je plastičen in več ne služi svojemu namenu, ampak kljub temu ga lahko zelo dekorativno uporabimo v tem primeru za aranžma. Samo osnovo aranžmaja bom začel pripravljati kar iz šibja. Vrba žalujka je zelo upogljiva in zato tudi primerna za pletenje. V tem primeru si pač nekako obod nastavimo glede na velikost podstavka. In kot vidimo, zagrabimo lahko kar več šib, so upogljive in lepo tečejo v krogu. Tako z naslednjo šibo bom še delno ojačal obod. Predhodno sem tudi iz vrbe že odstranil liste. Tako na koncu še šibo zataknemo v obod, s tem je sam venček obod pripravljen. Porežemo še te štrleče dele šibja. In obod je nekako približno enake velikosti, kot je podstavek. Na ta obod pa bom sedaj še z žico pritrdil cvetove hortenzije. Te cvetove je najboljše delno raztrgati. Hortenzija, vidimo, da je samo soцветje sestavljeno iz več peteljčkov, tako da je tudi primerno za sestavljanje venčkov. Žico nekje dvakrat dobro zavijemo okoli peclja, s tem hortenzijo pritrdimo k obodu. Se pa letošnje poletje kar pozna, da je bilo sušno, tako da prav lepih cvetov skoraj ne najdemo na vrtovih. Tako da že samo ime hortenzije pove, da je hydrangea, botanično ime, kar pomeni, da je rastlina, ki potrebuje kar obilico vode. Zato poleti nikoli ne varčujmo pri hortenzijah z vodo. V podstavek bom naložil mah, nato pa še ta kupčkasti mah, ki je, kar se barve in pa seveda strukture tiče, zelo lep dekorativni material. Tako mah je dodan. Kot zanimiv, kontrasten material so pa tu tudi polžje hiške. Te bom dodajal kar v skupinah, kar pomeni nekje po 3-4 skupaj. Kot lep dekorativni dodatek so tudi ta drobna okrasna jabolka. Tudi ta dodamo v skupinah po 3 ali 4. Za konec dodamo tudi cvetove doma nabranih vrtnic, ki še zdaj v zadnjem delu jeseni lepo podcvitajo. Tako, aranžma je pripravljen, z njim lahko okrasimo tako grobove kot jesensko obloženo mizo.